bazar thlir tu te chi bai ule December ni somthum kan lo chong kai le ta a ni zan khan Israel rama chon sarkar thar an la luta Prime Minister Louis Benjamin Netanyahu chu Prime Minister thar tan lak lu ni a hemi chungchang hi kan thlir zui masanga nimin lama Russia in missile mga Ukraine sai le tak wak chungchang kan tar lang le don nia ni zan khan Israel rama chon Benjamin Netanyahu kai shwai sarkar thar chu lak lu ni ta a nimin atang khan Israel ram ro rel na in Knesset a chuan special session na in sarkar thar lak lu na in khom an nei tanani Israel Parliament da thua soya Prime Minister thar tu Netanyahu hian Intelligence Minister Louis Eli Cohen chu Foreign Minister ta na rota Netanyahu chuan akai hroi tang rual pol sarkar chuan Iran nuclear program ti topte anram ma son na rurel thuam that chun zom zelte anram mi puite himna ngai poimo le sarkar thadin te an thu pui ani don ti asoya Israel ramathil man sang ti hniam le zirna in thuam that an ngai poimo don thu a soibok Prime Minister Kalchuak Yair Lapid chuan rilruwa vei nei run chungin ani na chaw san don ti asoya chuti lai chuan Abraham Accords lungphum an phum to chu sarkar thar chuan chun zomin Saudi Arabia ne na in remna tuan tlingan nei chawnge be sei thu asoya kumsang ni somnian zi Abraham Accords manghian Israel chuan United Arab Emirates Bahrain le Morocco te ne na an inkar an siam tha a Saudi Arabia po he thu thlung zong ve tur hian an som hlo thling chawmek ani Benjamin Netanyahu hi Israel ram Prime Minister ni Reiber ani to a kumsom sari pathum mi ni in sangkha zakwa somkwa paruka tanga sangkha zakwa somkwa pako chung khan Prime Minister ani a sangni pakwa tanga sangni somni pakhat thleng khan Prime Minister ani le boka hun rei lote chung pai thak ni ma se Prime Minister ani le don ta a kumli chunga voinga la in thlan pui ma chon ngai khopa politics a buai Israel ram chuan sarkar nget tak anei thei to tura ngai ania ei ruk na thu buai nei me kan ewangin eptulamin na sa takin an bei chun jom renga heti la hian Netanyahu kai hruai Likud party tho pui religious Zionism hruai tu Bezalel Smotrich le Jewish power hruai tu Itamar Ben Gavir te chu tun sarkar thara hian minister poimo ani ta ka wangin eptu party te chuan Israel hian kong hlau om taka zo me kani anti ve me kani Netanyahu chuan mitam takin hlau thonan nei chu soimam tumin sarkar ngel het kan siamanga kan hun mang zawin Israel khuale tuite tan kan thok don ani atia ma se Netanyahu sarkara minister poimo ni ngai tur Smotrich le Ben Gavir te hi Israel ina op West Bank ka khosa an ne wangin Palestinian te chuan an hlau thong hlea Smotrich hi finance minister ani dona Israel finance minister hi West Bank ka Israel mi te chen na tur chungchanga thu nei tu ani ngala Ben Gavir hi national security minister ni in Israel police enkol tu ani dona Israel in aram op meka police te chen na chu athu thu ani anga Arab ho ho ta wanga sarkar poi hial soito mana thiam lo chang hial to ania Palestinian hovin a minister hun hi an hupur takzet ani Israel ram chanchina juda ngun mai sarkar an nei na saber tura soi Likud party le juda sako be chan party te tho ho na kai shoi tu tur Benjamin Netanyahu hi kumsang ha zakwa somni pakwa piang ani a Jaffa khuwa piang ni in Jerusalem khuwa an pema USA high school la kalthung Netanyahu nu hi Israel ram piang juda Tizila Segal ania apa chu Benzion Netanyahu ni in Poland mi juda sako won tu ani thunga apa hi aming tak chu Benzion Milaikowski ni in Palestina rama an khosak nuwa Benzion Netanyahu ti in aminga thlaka Poland mi ni dai ma se sa khona thila wanga juda ania a juda rum ruta an thenom ram te nena in remna nei du lo tu Israel ram zau du tu revisionist Zionist anti zingami ani Netanyahu hian sang zakwa somruk pasari khan Israel sipai zoma an sipai tha zinga tel thuaya sang zakwa somsari pathum Arab le Israel in do khan captain ni in elite commando zinga atel to ani sang zakwa somriat pani khan Washington DC a Israel embassy a deputy chief of mission atan ruat ania sang zakwa somriat le pali khan United Nations sa Israel ambassador atan ruat ani le bok sang zakwa somriat pariat khan Prime Minister Yitzhak Samira Sarkara Deputy Foreign Minister atan ruat ania kal chho zelin sang zakwa somkwa pathuma chuan Likud party chairman atan thlan ani ta hiala
sang kha zakwa sum ko pani in thana mol pho taka ta kha aron din thar le a ma se nuwa Ariel Sharon chuan Likud Party chairman ni na tangin aron pai thla a kumsang ni panga khan Likud Party hruai tu ani le chawani Netanyahu hi kumsong pani la Israel ram prime minister lo ni to ni in Israel ram prime minister ni Reiber ani sa to a record aron siam bele don ti nani Netanyahu hi eruk na thu buai nei poisa chebrel thina pu ania sangni som paku khan thu buai siam sakania sangni somni pakhat khan in thana tlak pha tangheng he a masere lote aron ki le ta thawani ni jana kineseta vote an laka member za somni jinga somruk pathumin Netanyahu sarkar tharan duwa adu lo lama vote somnga pali atave boka Netanyahu chon Israel rama ro rel tanta ani nimin jinga tangkhan Russia chon missile mangin Ukraine ram khopui sang bein beipuya thak le tanta a Ukraine khopui lian zong ti thei chu missile manga be an nia Ukraine ram khopui Kyiv po missile manga be jinga hian atel Ukraine sipai te chon nimin jing lamda sari tangkhan Russia sipai te hian Ukraine chu missile mangin an kap trana nimin nileng khan missile somruk pakwa la an kap chuaka hengjinga somnga pali chu an lo ka thlak sak ni in an soya Kyiv khopuya chuan dar kar nga chung zet missile manga be an ni wangin ral khel dar an khong ria Ukraine in dona ral khel dar an vok ri greiber polani ante Ukraine thona sipai te chuan Russia hian khomwal le tuipui tangin cruise missile mangin Ukraine hian beya ni zan lam khan drone mangin an be chun zom le ni in an soibok Kyiv khopui mayor Vitali Klitschko chuan an khobom tuma Russia in missile anon ka chu som paruk lai chu an lo kap thla ni in na soya Russia hian na satakin beima se ni zan thleng kha chuan nimina missile manga be ina wang hian mithi anom thu puan alani lova hria theichin ami pathumin hliam an tuara anjinga hian me chenau pangkung som palimi etela Kyiv khopuya hian missile an ka thlak themin kar le in na dena wangin hliam an tuar ni in Klitschko chuan a soyani hetinga missile manga be an to wang hian Kyiv khopuya cheng mi pui za somli zat chuan ni zan khan power supply an nei lo ni in Mayor Klitschko hian a soya mi pui te chu chhun lama an electronic man ruate charge turin an hriat tira power supply omlo wang hian chu titakin har satna an tok lo ni in na soibok Ukraine ram foreign minister Dmytro Kuleba chuan Russia in Ukraine ka ble tawak mai hi nunron na uchuak chele thariat na hlo vek to te thil ti ani atia kum thar don to a Ukraine khopuite ralmong takan omto laya Russia in missile manga bele tawak mai hian nunron na uchuak ti tongkam bak min ngai to tir theilo ani Russia hian tongka in neutral ang takalan tumin beirenga aso sual zialan tir reng thungani ati Ukraine ram khochak lam khopui Kharkiv te Poland nena anin rin laya om khopui Lviv te po missile manga be ani thu Ukraine official te chuan an soya Lviv a hian khopum de thoin power supply an nei lo pha ni in he khopui mayor Andriy Sadovi chuan a soya power supply mang lir thei an mang theilova tui in tur lama po har satnan tok ngal ni in na soibok Ukraine ram chimlam Mykolaiv Biel governor Vitali Kim chuan an kholam hoyaron kal missile panga chu Black Sea chunga ka thlakani ti asoya marchak lam sumi biala po missile pani ka thlakani thu sipai ho tu te chuan an soibok Ukraine ram chimthlang lam Odessa biala po missile somni pakhat lain kap thlani in governor Maxim Marchenko chuan asoya missile ke them hian mihring chen na ina denga vanai thlak takin mihring thi le hliam anom lo hlau ni in na soithung Russia sipaiten missile manga Ukraine bele ta hi tunhayan bele na nasaber ni in soyania Al Jazeera reporter Charles Stratford chuan Russia ram president le ho te hian Ukraine power supply mun te ti chiat tumin thei to ban chu ati achiang renga masai Ukraine rama air defense system omek te chuan an hnan thok thale ni in alang ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia nena inrem na nei adu thu soin inrem na om theina na thil tu lati point som atar chuaka Russia chu Ukraine ram chunga tanga asipai te la chuak vek turin a hriat tira Russia chuan Zelensky rot na hi hnolin an rot na chu Ukraine chuan I helova pom turin an ti ve thunga Russia in September tha Ukraine chu sak Luhansk Donetsk Kherson le Zaporizhia te chu Russia ramani pom turin Ukraine hian phut ve thunga inrem na anla nei har mel khop mai bazari lo thlir wangin kan lo me